All India YouTube and Facebook thing thang news wa si thing cham chin la ko na Mayday te thu su rin sing chon ku ki official le do an hi na ngai pan ki taw hi te a khat na a ku ki hon a tha be in thal hin ka pan ki ta ve governor in ku ki man cha choi ho chunga EPL son ala ding ham chin e san Mayday thu su ane yu ve zolana la ingo pan ki do hi tai Center for Son ichunga wa action ala na dim o dei zi uba ma no ya mi zo pen e san te hin zo sei jing ta ani na a thing thang le phai chama khang tha phabi hon man cha illegal ta a aman cha ho cylinder abol divin government in phat atep sa be pe ki din hi mars that 6 chana dingin athum na a kangpo pi police personnel so ko ma danin a phal lo in illegal organization them khan in sum demand abol we ali na a Meiti esan en brand singin rambai tingol hon man cha ale pe ki nu hi lamdi a kalson na hi tin anaseye angan a esan Mayday hon kuki hon kongwa maru lai phama thal hin kap jiwin yuti lung thai lo bet sa nan sagol mang asam rifle kem Miami pi akisit dim pe tin esan te thu so khana ki mujun asein a hi agup na a arambai tingol hon mancha asam mi zo ni hla a kuki hon thal hin ka mu hi jingma wale na action la hi te hen tin arambai tingol lamkai la a khat robin mangan jun azo na sei pan ki tai asigi na a kangpo pi a posting la police personnel hon illegal tax bi lo ja SP in notice aso do tai tin e san te thu so khana ki mo chon ase hin a hi agi na a ekra som nga vela kani po pi ki tu chu ba la hi tai tin e san Mayday te thu so in sei ako na a kuki hon kong bam maru langa tu ni jing ka thal hin kap de lo in nu thon lampi kha tan ubin ki pin na ne ve tin e san Mayday ti a kon zolanal ki sei ne thu so khat chon na sei asom na a kongbam maru lai phama thal ki kap zowa security force on stress operation abol nawa so a KNFP a mili anaman do be tin Mayday esan tu so in asein a hi ason lo khat jan na a kachin street na mi lo hon chapang thum an pui mangwin ki nep an bol uve akhut e kyang hen pe un akamu pon si in atum pe uvin chom khat jawin chapang thum ho chu an that nuwin a hi asom lani chan a arambai tengol hon man cha koi hla ding agyal the uchu masang hin ko banga chamnale lungmun ahung kile ki thein dinga kot a hon a hi tin masanga chief minister an hi chule thu asei si le akhut vei te leile solfa vei ho banga enbren singjun na phong do e kichan chu hi tun hla a thing thang news ngai u muntina wa si thing cham channel news ngai zo se na bon cha bin mang pha All India YouTube and Facebook thing thang news wa si thing cham chin la ko na Mayday te thu su rin sing chon ku ki official le do an hi na ngai pan ki taw hi te a khat na a ku ki hon a tha be in thal hin ka pan ki ta ve governor in ku ki man cha choi ho chunga EPL son ala ding ham chin e san Mayday thu su ane yu ve zolana la ingo pan ki do hi tai Center for Son ichunga wa action ala na dim o dei zi uba ma no ya mi zo pen e san te hin zo sei jing ta ani na a thing thang le phai chama khang tha phabi hon man cha illegal ta a aman cha ho cylinder abol divin government in phat atep sa be pe ki din hi mars that 6 chana dingin athum na a kangpo pi police personnel so ko ma danin a phal lo in illegal organization them khan in sum demand abol we ali na a Mayday esan en brand singin rambai tingol hon man cha ale pe ki nu hi lamdi a kalson na hi tin anaseye angan a esan Mayday hon kuki hon kongwa maru lai phama thal hin kap jiwin yuti lung thai lo bet sa nan sagol mang asam rifle kem Miami pi akisit dim pe tin esan te thu so khana ki mujun asein a hi agup na a arambai tingol hon man cha asam mi zo ni hla a kuki hon thal hin kap mu hi jingma wale na action la hi te hen tin arambai tingol lamkai la a khat robin mangan jun azo na sei pan ki tai asigi na a kangpo pi a posting la police personnel hon illegal tax bi lo ja SP in notice aso do tai tin e san te thu so khana ki mo chon ase hin a hi agi na a ekra som nga vela kani po pi ki tu chu ba la hi tai tin e san Mayday te thu so in sei ako na a kuki hon kong bam maru langa tu ni jing ka thal hin kap de lo in nu thon lampi kha tan ubin ki pin na ne ve tin e san Mayday ti a kon zolanal ki sei ne thu so khat chon na sei asom na a
kung ba maru lai phama thal ki kap zowa security force on search operation abol nawa su a KNFP a mili anaman do be tin meite e san tu su in asein a hi ason lo khat jan na kachin street na mi lo hon chapang thum an pui mangwin kidnap an bol uvi akhut e kyang hian pe un akamu pon si in atum pe uvin chom khat jawin chapang thum ho chu an that nuwin a hi asom lani chan a arambai tengol hon man cha koi hla ding agyal the uchu masang hin ho banga cham le lungmun ahung kile ki thein dinga kot a hon a hi tin masanga chief minister an hi chule thu a sei si le akhut veite leile solfa ve ho banga ambulance sing chun na phong do e kichan chu hi tun hla a thing thang news ngai u muntina wa si thing cham channel news ngai zo se na bon cha bin mang pha